last born ba o qetela fela e tloba letsatsi le monate ka dumela le lona le thabile ka mo dithori tsa mahantle ka Motsweding FM ke letsatsi le legolo bakeng sa Lesedi FM Thobela FM le Motsweding FM rona re bua so se no se fela ba ka khara rare #Konka61 re matana mono #63 ke mollelo re batho ba baholo halala Mema Motau dingwa tsa modende ka ko Mema Motau fola line le rona ke rona bana jale re babedi moye Motsweding FM Thobela FM o ka reng fela mme o santsana le moye ka sena sebaka ke rata hore dumelang baretsi ba rona dumelang bamamedi dumela moshate Thobela batheletsi ra keteka re motlotlo haholo mme dingata tseo ba ka di lebellang ho tloha hona jwale ho fihlela ke bontsetlang re tla be re ntse re keteka mme ka mona a ka Motsweding re tlo tswa re ye di-NGO tse fapaneng re bone hore na re ba thusa ka eng ba hloka eng re tlo shebana le ditlhoko tsa di-NGO mekgatlo ena e sa tshehetsweng ke mmuso re tla be re tswa re lo ba bone a se lehlakoreng la Lesedi re tshwantsane re tlo keteka ka la 30 kgweding yona ena re tla be re thuletsa dikgoku tsa rona veterane di-legend tsa rona re thaba le bona mme ebile go le dintho tseo baretsi bamamedi ba ka ikhumanela tsona ditlhodisano jwalo ebile tshebeletsong ya Lesedi jo surprise koloi mafelong surprise that la se utlwile selwane le utlwile here ya Dubai rona surprise no me bola re batho ba sfatanaga a re khona go utlwa ba Thobela gore re tle re utlwa gore bone e santsane na le bothatanyana fela wena kgaitsedi ya ka fela ha qeta o lokiswa re tla e wotla wa utlwa e etsa ya wa utlwa re etsa ya khutla o kwagala ka rudia discreet ke Jeremy Chini Douglas ke se re molaodi wa rena wa business ka mo go sena Dimos ke nana ke straight la manantsa tobetsa hore Thobela e ska keng why tsoro khobotsa makana khobotsana kwa ga Ramadibotso are ba bo suma mararo are ke tsa sila go khaila di shele yana re sa tirta hana kima ka mo tikologong ya Polokwane re na ga tshwarele ka motropo kgolo ya Polokwane ga bo Maria me MDK o le soretse semaka le lena le tishitse tharo tse di kgethilego re keteka le lena ka fao Thobela dumelang ra le locha bana beso ke just ba ka se la mathomo pele go dumedisha batheletse ba rena ka moka ba Lesedi FM batheletse ba rena ba Thobela FM batheletse ba rena ba Motsweding ore re tloga re leboga kudu thego e le re filego yona bele ka radio station tsa SABC go nna le tse dintsi tse leng gore rena bele ka Thobela FM re tlo ba re ditsebagatša bele ka radio station tse tsa SABC re rata gore re mšhafatše setswalle sa rena le batheletši ba rena kudu ka provinceng ya Gauteng ka gore ya bona gore mabakeng a mantši re fela dira mešomo ya rena e mentši ka mo provinceng ya gašo ya Limpopo bele ka provinceng ya Gauteng re boa boeng re tla ba re tla re le bona gore re dietse ntšinyana le lena re na gape le semaka le rena re rata go bontšha gore go šoma le dikgwebo potlana goba dikgwebo tša mono gae go tloga gona le mogolo o mogolo kudu ikonoming ya rena ya Afrika Borwa re tlo bontšha gape le tlhompho ya rena ye kgolo go magoši ya rena ka ge re tlo tšwela pele go ya dijong le magoši ya rena le go netefatša gore re tšea tshwantshetšo tšweledi ya rena ya mahlakong re iša go setšhaba bjale ke tše ntši tše leng gore diatla dulang le theeleditše di-radio station tše tša SABC gomme di tla kgwetša tše ntšintši ke a leboga re leboga wa tsane o boletse bele ka rragwebo ka gore taba ya gore re ya pirara go sasa re tsamaya re ana go bolela ka yona ka gore ono MDK tla ke le botseng a ke gane ke na rragwebo e fela ka rona mela tafola
bona piano. ke le piano re ka bana botšhabatšheletse ditaba tše ba santse o tseba nnete ke rata kgang ya Jimmy comes to Joburg re etla gauteng wa etsa re tlo re leboga ka nnete ke dumela gore kgašo ya rena e tla ba e kgethilego ya letšatši la legodo le rena le re lakaletša matlhatse le matlhogonolo tshebeletso ya lesedi jalo ka metsotso dula tjena e 20 a nang le metso e supileng ka morago ra ya bo tshelela o polahle o re ntse re keteka mema Monthage Lebohile Ana sa imedisa my champion mono madikana re leboa haholo re tlo keteka tsela ka tseno re tlo seha kuku ai o tla go le monate happy seha kuku le tsherlela kaofela ba re ba rona ba bele rona go ba monate fela re batho ba singa le ke ya re tsetsa ntshegolo gantse ka leno re a leboga mo re mamedi historia e tswa sena station se kata jalo dilemo tse 63 kaofela re re hashtag ke molelwa lesedi FM ke sona station so se ratang le hashtag re mathang ka tsona hantle di tharo se re mathang ka tsona hashtag lesedi ya lesedi FM ke hashtag 63 ke molelwa hashtag 63 ke molelwa ya thobela hashtag thobela FM 63 Motsweding FM ke hashtag konka 61 o monate radio mashoma mabedi a betsero bedi fela betsotso ka morara botsele simple as the time of day I'll tell you this since I met you all my love I wanna give feel like I can make it through cause you're here with me and I wanna give you all the things you give I wanna make you feel all the things you make me feel cause it's real ooh I found love never lets me go oh so I
Takuha breakfast show. To come. ya Phalaborwa fale mile wa R71 gona le ditšupetšo tše tloga di ba gona fale ka kwa makhušaneng for way kgopela le hlokomeleng ga le šomiša mmila wo ke tswana ge re lebeletše le mmila wa R40 ka tikologong ya Phalaborwa kgopela le hlokomeleng baotledi ka tikologong yeo re lebeletše ka Diepkloof go na le moela wa sephethephethe o tloga go nanya ka fao ka N1 re lebeletše ka N12 ya makopaneng yana Diepkloof ge re tsenele ka kwa Boysen fale go lebeletše gore go na le moela wa go nanya fale ka makopaneng wa yo Boysen re lebeletše le Crown fale Jefferstown le gona go na le kotsi ya sefatana ge tloga e begile meseng ya lekgonne ka kwa Carl Street kgopela le hlokomele ge le tsena ka yona mmile o mogolo wa street wa yona go tsena ka kwa East kgopela le otlele ka hlokomele ka tikologong yen Centurion mo re lebeleng gona mafelo a beke e tlo ba re lebeletše moketeko wa Thobela FM kgopela le hlokomele ka kwa Brakfontein go na le kotsi ya sefatana ge tloga e ba gona motepegeleng wa go tsena gana ka kwa Oliphant Boch kgopela le hlokomele le otlele ka hlokomelo re lebeletše ka kwa Pretoria Gardens kgopela hlokomele go na le moela wa sephethephethe tloga o nanya mfa eske mphatlele fa le drive le otlele ka hlokomele ge le dikarolong tše kgopela go bua seripeng sa bobedi ke tlolofatša sephethephethe batho ba ka Phalaborwa le ka se be le ditšupetšo le kgone le Thobela FM e kete ka hle emišang ka ditšupetšo re ta le bona ba nyako thiba mebila na re ja keke a manyane le ska isha khoni machipa fase on a point of order ene mola re tshele ke batho ba ka kua konka bo ka moso bona batho ba ka Motsweding FM bona Selwane Sebalo le Douglas Mosadi ka fale mme gape ka Lesedi FM Lucky Kasha o gona ka fale Kondieva mme ke a tseba gape Thwasa le Bachukada ba gona Lex of Thunder. Pakistan o sa ile Pakistan wa mo kwa ke o sa ile Pakistan re tla bua wena ka le go sa fetse go pele tša sephethephethe go di tla le meso tša sephethephethe a mararo a na le metso e mene Dybala o lahla bantlha bakeng sa Roma ya be le gore Roma e hula papadipele ka ntlha e lengwe go nona ya nto ba ntlha e leng ya hlatswa jalo ke Mancini wa hlopha sa Sevilla a itlhaba ka lehumo motsotsong wa bo 50 a na le metso e mehlano ile ba tsa fihla dipenaleng mamedi wa ya nako e ekeditsweng tsa ya penaleng ha di fihla dipenaleng Sevilla ya be feta ka ntlha tse nne go ntlha e le nngwe itlile ho hang fela
the special one o na sa thaba maobane Mourinho ha ke re le kole jwa ka ile tatsila tswalola le Lesedi FM ile taba tse monate fela Frose Amazulu Bongani Ntuli o nyetse jwalo moradi motho wa hae Senjabulo Zungu ke moradi wa monga sehlopha Sandile Zungu hono ke tu ka mafelana a sa tswa feta a beke he hula ba le banna mono bo Ramahlo Mphahlelo na le lenyalo le George Malukile ke Dumisani Zuma Mbongeni Gumede Samgelo Magwazela Thembela Skakane Lisbusiso Mabiliso le tla bohla ka mora 9 na Bongani Ntuli ha ke le go le mamedi horna ebe ntle le mono tse tsinkirifi maobane ke mo Maritzburg United ine nkane jwalo Gita le Casrick Stars ke tla o fa tsona metsotsonyane ma 25 pilo hora ya borobedi pilo hora ya bosupa la pilo hora ya borobedi la ke Shepherds ka ba etsa phoso matsotsonga ma 25 pilo hora ya borobedi he America be le o tlone letsa tseno tsa rona ibe maobane ila tsa khatlampana jwa ka o tshwalo ke a tshetsha ke khotlela bana beso bana ke matha wena a re leboetse pate mashome a mabedi fela metsotso ka lebile jalo re gane ya bosupa metsotso ke 15 pele horane ya bosupa re tla fetela ho bana beso ka mane ka Thobela FM rutlo re ditho di ntse di tsamaya jwang jwalo ka re ketika tjena fela he jwang kapa jwang tshwantse rutlo re tsena tsa bolipi DM jwang Exinia ngwaneso dumela hle ro amayela kwano ho Thakgoha breakfast show butle ha o le tjena re hopotse hle re tlo kena di metro tse tharo mamedi o hlokomela re ka jeno gaso ke a tsamaya ka mo o etwaetseng ka teng ya lenano lena ke kgwedi ya batjha ke re wa tseba ntho di tsamaya jwang a ile batjha ke kgwedi ya batjha ke kgwedi ena e leng hore tshebeletso ya Lesedi FM ebile e ya keteka ka jeno dilemo 63 me mamedi tshebeletso ya Lesedi o tla hopola hore lekgotla la gaso la Afrika Borwa mokokotlo wa lekgotla lena e la nna ba se le moya tshebeletso tsa pele tsa ho ya setjhabeng tse leng hore di ne di tliswa ke lekgotla lena la gaso la Afrika Borwa ke ditshebeletso tsa se le moya mme re bua jwalo ka Sesotho re bua ka Sepedi re bua ka Sezulu ke tsona dipuo tsa se Afrika tsa pele tsa hore di tle di phatlalatswe kwano tshebeletsong tsena lekgotleng lena la gaso butla le tsena re kopana le Exinia re utlwa hore ka mona ka kantorong ya Tshwane ya Bolipi ba re maemo a lehodimo ka jeno a tla ba jwang Exinia dumela tlhera o amoela Thakgoha breakfast show wena ngwaneso di taba di eme jwang ka jeno ere go dumedise tshwasa lena batikada hammoho le ba mamedi ba Lesedi FM ha re sheba tsa ka jeno tsa Bolipi re tla ka mona ka provinceng ya Gauteng eteng ho tla bata ka jeno mme maro a tla tswaela dikarolong tse itseng hohle provinceng re bona ka mona ka Pretoria di mona ho 18 ha ile ka Johannesburg di tla dila mane 16 ha re tla ka mona ka province ya Mpumalanga teng ho tla ba le mafafatse a itsheleng a dia dima ho teng tjenana hohle provinceng empa motshehare maro a tla kwaela mme ho tla bata ha re bona ka mona ka Zbank di mane ho 16 ha ile MLO di mane ho 17 ha re ka mona ka provinceng ya Lepoya Bophirima teng maro a tla kwaela dikarolong tse itseng hohle provinceng mme le teng ho tla bata le a tsela ho phodile dibakeng tse ding tse ka Botjhabela jwalo ka bo Rustenburg ka di-temperature tse di tsemane ho 20 ha ile Klerksdorp di tla dila mane ho 16 ka mona ka Bloemfontein a ka mona ka Freestata teng ho tla bata mme le teng maro a tla kwaela dikarolo tse itseng ho province ba bona ka Bloemfontein le mane ho 14 a mo ho le mashima a mabedi le mohlomong ha ile Richards Bay
ka selemo mashome a mabedi le metso e mmedi ha re phethela ka provinseng ya Kapa Leboya teng ho hlakile mme ho tla phola ka jeno re bona ka mona ka April mane mashome a mabedi ha le tsimba le teng ho tla pata mo le dia bo temperature e tsebana le mashome le metso e meraro ke go ka go le teng mane ke ha ke le go pasta le fikara ere ke happy raketeka kotara boikela iringela ya bosupa ra letamiša go tlhokomong ka batho bona re bone melaetsa lena mo Facebook mo Twitter tlogelela pedi go latlhela ra keteka 63 le nti a se papadi 63 a re keteke re noši ba lesedi le ba motsweding FM le bona ba keteka e fela wa bone ga re bolela gore we family le nti go dio fela go e ba le wa bona ka mogae ka mogae ga re fela go e ba le mo e bule 051 fela go e ba le ngwana wa go 600 mfeng wa go tella batho ba golo ba bagolo ba gagwe a ke tsore re setse re lebele ke re ka mo ke re ka mo a ke ba bakganni ba bone se mabone ba fotele dilo di patalo ke le boa ba thusa re bo khaitsedi ya ka o betseile fela jwalo a ke o takane ka tse di fela he go tsebisa ga metso tsa betšhela ga tabela tshela ka mane ka thobela FM go hore lenti le merem speaker di tseditsa majwa ka bo ka thobela FM hopola ka jeno le serie FM thobela FM le motsweding FM re a ketika mesena station le serie FM se ka tsa mashoma tse ka metso meraro jwalo ka thobela FM le yona e tshwara tse mashoma tse ka metso meraro rutlile ha re bua jwalo le bodimo se ka bana ka motsweding FM jwalo re batla ho qoqa le basebetsi mmoho tswa ho thobela FM tseditsweng fo medidi ya pharakano le fotela ga jana mo mosong wa letsatsi le gompieno tlhokomela file gore wa o lebile ka go itse go gonna le tiego e sengera ka separe akwa go Gauteng N1 no ba santsane ba tsamaka ka sekete nna ebile ke nana ba re a ke re jwale le sedia fa bothosa re hasa ka otlolo wa tswa Bloemfontein le Johannesburg jwale ha re tla ka kwalo ka re wa tla jwale o tla sepetepete ka twitlela sepetepete o itlela sepetepete mamedi ho jwalo he ka nnete ka jeno di tla tsa mafela jwalo ena tshebeletso ke a tseba le wena o na le dintho tse ngata tse leng hore ha o di hopola ka ena tshebeletso tse ding di bohloko tse ding di monate tse ding di ya o tseisa ke ntho tse ngata fela a re utlwe ba tsa majwa ka ba tsa majwa bo merem speaker madam Let me teach the madam speaker. Oh yeah. Shop, happy birthday, guys. Happy birthday. Happy birthday. We could go join you now, the 63 to the FM. What's it like here? re thome kae re kwa botlhoko gore gopa gotlhe fela mmele o kwa botlhoko ge e se matolo ke mokokotlo ge e se mokokotlo ke Re tsofetse man. Everybody's sick, man. Everybody's sick. Gugatanda ke monate fela jwale ka jeno le la retsa history thobela FM le sedi FM le motsweding FM bona re tshela thupa Oh yeah. ke thupa fela rena re ke thupa fela wena khada le siame a ke ka go #Thobela FM 63 man. ke bo mama ba khata nke Kana re tshaba gore le tlo re duma ka gore re tsebile le keke ka mo. re tshwere keke boss Tshwasa ke go voice ya gago. ontsa se a ke tshwere metšhini papa ke Ga tshwasa go bolela nnete gore keke gona go ba yo ka mo motsweding ka mo di keke di kae. awa Stella KK guy Stella skandisha fase Kukui kaimbo bona KK FM bona Ke mo Douglas ka fo ke mo. no are tshele thupa ba Re leboga happy birthday. Abe mnate. happy birthday Taraso. Great sale yo
mamedi a selo ke leshome le masemedi fela betsa tshwara lebile jalo re ka bosupa o tsebe jalo re tshwara dimilione tsa batho tse ka fitlang jalo dimilione tse ka ba leshome le mesomehlano tsa batho Thobela FM le Sedi FM Motsweding FM re kopane jalo re tshwere tjena dipuo tsena tse tharo re matha dimilione tsane tse fetang tse leshome le mesomehlano tsa batho ba mametseng radio ka sena sebaka ro fetswana tle mamela tshebeletso ya Lesedi leshome le motsolo mo metsotso pele hora ya bosupa o ska ba le ka fetwa re tlo bua le dikakapa batho ba island twena mamedi wa tseba hore ke ketane ra ineletsana ke re ntwe le rona re fumane sentse tshesa le rona re tla nne re fitise jwalo entse tshesa jwalo re tla ke re tlo utlwa ho sebudi se leng hore se ketika le motse mashume amane se le se ya le moyeng kwano 40 jwale ha ibe ko ntsona na bela 40 na le motho ana 40 santsa a bohola kwano se ya le moyeng ska ba le ka fetwa ka ntano ra bosupa go tla be go tshwaretse tsona ra o le tsena re fete ka mona ka mabenkeleng re tsebe go gutla Beng ba digrante tsa SASSA bohle thehang tsebe le mamele fumana ho ya ho 500 ya tjhelete ya hao ya grant matsatsi a 10 pele o letsatsi la o amohela wa ba tshwara ke Tokelo fetolela ho amohela grant ya hao accounteng ya hao ya Time Bank downloada lengolo la bopaki la account ya hao ya Time Bank kapa statement ho app kapa internet banking mme o ye ofising e haufinyane ya SASSA Time Bank you've got this hona le dipehelo Time Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya ngodisitsweng Ana o fetwa ke nako ya boleng le bana jwale o ka lokolloha mme wa fana ka lentswe ho dipa ko ba botse main controller da hona hona mo re a keteka dijara tse 63 re le Sedi FM ha e sale re le teng ba bang ba rona ne re sotswale fela ke re letsatsi le monate haholo ha ke kena ho tsa sephethephethe ke re mane go New Road le 16th Road Randfontein di roboto ha di sebetse Lower Diniston le Jupiter le mo hape di roboto ha di sebetse re na le M1 North le South ke intersection e leng hore e busy haholo ka mo Grainston re kopa bakganni ba tlhokomele Woodlands le Woodmead le yona hape e tshwana le yona eo re kopa bakganni ba tlhokomele hantle le mane N1 South le North ka Midrand Olifantsfontein di roboto ha di sebetse re na le koloi e senyehileng e thibile tsela mane ho N3 London re kopa bakganni ba be le mamello hantle ka mo Besno tie ho yela Northumberland sephethephethe se petetsane Chrisane ho yela Nicholas le mo ha re na le Thakabo sephethephethe sa ma se tsamaya hanyane haholo tsa Poisons ho ya ha o tswela pele ka M1 South
hantse di for sure ho ya la personal le mo hate street go tsisa mo se matla go feta mo tse go bonahala tsohle di tsamaya hantle re lebetse NPT le JRA ka tlale ena ya certificate re le boa go lohle ga itsedi ya ka supile fela betsotso a ga lebile jalo re ya bosupa re utlwa ka maneka e khuruleni re utlwa re bakachuchu pagania ke ko be mogeseng ore di eme jwang tsa sepelepete nda le mogeseng tlo go dubedise ka letsatsi lena le bohlokwa le legolo bakeng sa rona jalo ka sebeletso na mantla le sedia fam jalo ka re keteka dilemo tse 63 le go ala ka tsa sepelepete di eme jwang ka mo ka ikhuruleni re a leboha lekgwala ka le ho bana beso kgweding ena e ntjha e le Mphupjane ke dumedise moifo wa lona le bamamedi ke ntse ke re happy ho lona e ka dilemo tsena di ka nna tsa eketseha jwalo tlaleho ena ya sephethephethe le tlisetswa ke lekala la dikgokahanyo le dikamano setjhabeng ka tlasa sepolesa sa mmasepala wa motsemoholo e Kuruleni. Mohudi o aparetse dibaka ho ya ka ho fapana ebile ho ntse o ena le metsi a emeng ditseleng tsa rona ka mora pula eo re boneng maobane ha re bentjhatsi. Mopalami wa sethuthuthu a mehile kotsi mane sebakeng sa Kempton Park mona ke mateyanong a Elgin le Oakenote. Dikoloi di thulane sebakeng sa Boksburg mona ke mateyanong a Kingfisher le Berrimare e leng George Makhubela hlokopa mokganni. Karolo ya tsela ya Lower Germiston mane sebakeng sa Pencil Park pela Wedgwood le Malvern e ntse e kwalletswe phallo ya sephethephethe mona ke pakeng tsa mmila wa Croxley le Main Ridge kapa Stanhope lebaka e le ho wela le ho tjhekeha wa tsela sebedisang ditsela tse mabapi moo mabone a laolang sephethephethe a tswileng taolong e ba letshwao la ho ema ebile ha re faneng sebaka ha re kguteng ka mora nako e sa fediseng pelo bana beso ha re thakgoeng a re a thakgoha mehla re fela betsotso ka lebile jalo re ka bosupa ke thakgoha breakfast station e sa matjao tshela Lesedi FM kgwedi ke en chan ya ka tsa tsela tsolo ka jeno sense re tsholo re happy birthday to you ska fetwa ka nkano ra bosupa di teng hape ditaba tse monate a tse leng hore re a dumela o tla dithabela hona le batho ba re tla re tlotla le bona be leng hore o tla thabela ho utlwa hore le bona jalo ka re keteka dilemo tsena tse 63 maikutlo a bona ke a feng ka ditaba tseo kaofela historia sena station le mo re leng teng ka sena sebaka le mo ntse re ya teng jalo ka Lesedi FM hore bona ba reng ska ba fetwa ka tla go jwetsa ba bang ba baiti ba rona hore ke bo mang. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative. Okay. How old are you now? Okay. Olekane lito. Hip hip. Hooray! La chabela malala. Halala. Udi ticho marna. Idi choko kwarna. Anabele udi sarina. Wow. Bayen mataki rapel. Modimo ba ka lebitse la matla modimo a lekile o bue letsogo la gago mo thabela fa modimo re a rata modimo a lekile ka lebitse la matla la mamogatwa ke re o itšhireletše morena ke tshesa nna ke tla itšhireletša ke sekolong ka lebitse la matla la mamogatwa ke toba le yona o be le yona morena jesu ka lebitse la matla la mamogalela ka lebitse la matla
amen Amen. Hello batswadi ba ka ke nna Dimpote fa harapetswa ke nna Soshangu nna le khopela Modimo a rapelle Thobela FM hore e tle pila ka Saturday le bolla e bolle pila Limpopo ba ba ka le rata ke tlo le bona Saturday bo botlhe Re tlo bona Roro. Hello everybody. My name is Odile. Happy birthday to you. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Oh, bana ba wa tseba. No, re lebogile kudu ba tswele pele ba kana tswele pele ba di romela 0718959302 le ska lebala #63TFM Thobela FM is wara 63 Yeah. Leni Re lebo. 63 as papadi Thapelo tsa bana ba ditloga di tseneletse Yeah, what's Yeah, le koša tira di lebo ga ba tswele pele go gatisha 0718959302 ga bjale ke ire bosupa godimo ga tlhogo re ya go kwa rena di fetogile bjang seripeng se mafelelo a beke ye go tsefa le go feta ke re go duma Thobela FM fela go la Gauteng e tla re ka mokibelo wa la 3 June ngwaga ke 2023 ke 30 tša lokologa thui go tšwa Soshanguve Crossing go thoma ka ire lesome mo mesong go tloga fao re le sobetša thui go la Pretoria mo Thobela FM ile go ya khuduwa gona ka ngwaga 1962 go tloga fao re go tlišetša ke kgetho yaka thui go la Coffee Centurion go thoma ka ire senyane tafula ya motswako le yona e tla gašwa thui go tšwa fao go tloga ka ire lesome go fihla ka masala morena ka la morena ra kitimela Soshanguve re tla be re tumiša morena le go mo lebogela mengwaga e 13 go la Praise Tabernacle Church go thoma ka ire seswai mo mesong e ba le rena ge re re #ThobelaFM63 ka bosupa ena tshebeletso ke lesedi wa SABC tsietsi mohaladi o re balla ditaba tsena Kgaso yena ya ditaba go lesedi FM o itlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapela ke o lebohile Thwasa ba mamedi khotso mo presidente Cyril Ramaphosa o hlaisitse ngongorego ka o hloleha ha bo mmasepala o sebedisa tšhelete ya ditekanyetso tseo ba di fueng bakeng sa meralo ya motheo sena o se buile nakong eo a ne a arabela tabeng ya bohloko bo qhommeng ba kholera Hammanskraal Ramaphosa o buile sena nakong eo a neng a teka puo ya ditekanyetso ya kantoro ya mopresidente palamente Mopane o re lefapha la metsi le tsamaiso dikgwerekgwere le tla tswela pele o buisana le bohle ba nang le kabelo ka hare bo masepala le o nehelana ka tshehetso e hlokehang Ramaphosa o re ho hloleha bo masepala ho sebedisa tjhelete ya ditekanyetso tsa ntshetsopele ya meralo ya motheo ke sesupo se seholo sa hore bo masepala bana ha ba sebetse ka nepo. We need to strengthen local government by separating the administration from undue political influence. For example, the appointment process of officials such as municipal managers, as well as chief financial officers in municipalities, could and should involve competency verification by national departments like the Cooperative Governance and National Treasury as well. This would help to ensure people with the right skills and experience are appointed. Moetapele wa EFF Julius Malema o re lebatoa la boleshome le metso e supileng Paul Roux profenseng ya Free State ke Soweto e ntjha mo diphetogo di qalelletseng teng bakeng sa EFF. Malema o re Paul Roux ke mohlala wa hore ke ntho e kgonehang ho ka hlothola ANC matla
Malema o buile sena nakong eo a neng a setlela rally ya Siyabonga Fatentsentsho lebatoweng la bo 17 masepaleng wa Dihlabeng Puo Maobane moo mokga o hapileng dikgetho tsa tlatsetso ka kgwedi ya Mmesa. EFF e fumane diperesente tse 56.94 mme ANC e fumanetse 36. So today re tlile fa o tlo leboha hore lena batho ba difatentsentsho batho ba wa 17 Dihlabeng ke lena le bontshitseng South Africa kaofela or it's possible to take out the ANC and house lontsha ANC letsatsi le tla tlhaba mo le tlhabang teng la subela mo le subelang teng. You are a proof that the ANC is not Alpha and Omega. Ho tsa matjhaba le go tla dinyewe la Nigeria motsemoholo Abuja le se le qalelletse ho bitsa dipaki tekong ya ho fumana bopaki ba lengolo la ho ba kgahlano le tlholo ya mopresidente Bola Tinubu ka mora dikgetho tse bileng naheng eo kgweding ya Hlakola monongwaha. Mokga wa bohanyetsi wa Labour Party o re o tlile ho teka bopaki ba tlatsetso bakeng sa ho tshehetsa dingangisano tsa ona tsa hore ho bile le bommenemene dikgethong tseo. Maqwetha a bohanyetsi le ona a bile a teka ditokomane tse amanang le hore Tinubu o fihlelletse tumellano le bahlanka ba mmuso wa Amerika ka mora hore a fupuletswe taba ya hore wa ameha thekisong ya dithethefatsi ka hare ho naha eo. Chris Ewok wa BBC o hlopisitse tlaleho e latelang. In a major show of authority, the court ignored protest by legal teams representing Tinubu and the Independent National Electoral Commission and accepted the evidence. The opposition lawyers also submitted document of judgment of the United States of America District Court, which allegedly indicted Bola Ahmed Tinubu and ordered his forfeiture of $460,000 in drug trafficking and money laundering related offenses. Since 1999, when Nigeria returned to democratic governance, no presidential election result has been annulled. Nigerians are watching if this would be any different, especially after international observers adjudged the election to be flawed. Tsibiso. Sepolesa sa KwaZulu-Natal le ba lelapa la ha Sehloho Kroonstad ba kopa ho thuswa ho batla Paseka Darlington Sehloho ya dilemo di 52. Paseka Darlington Sehloho o ne a sebetsa tjhankaneng ya Newcastle KwaZulu-Natal. O bonwe lekgetlo la ho qetela ka la 31 Tlhakubele selemong sena a itswa lapeng la hae hona Newcastle. Batho ba ka tsebang moo a leng teng ba koptjwa ho letsetsa sepolesa sa KwaZulu-Natal kapa ba ikopanye le Papiki Sehloho ho 072 235 5804. Ke peta dinomoro tseo hape 072 235 5804 kapa ba letsetse sepolesa sa KwaZulu-Natal. Ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona mamela ditaba tse ding ha hora e tlabele ya borobedi. Breakfast show on the City FM. Twasale back to card. Tahoha. Breakfast show. On the City FM. Breakfast show. As I woke up one morning, just thinking about the night before, we were dancing in a club in Kingston Town, yeah. Sweating to the break of dawn. The summer vibe was heating, her body on the dance floor. This girl was something different, yeah, she was. Reached out to me and held me close. Oh, whispered, tell me, baby, hold me tight tonight.
everything a woman wants, a woman needs. We both felt something special, you know we did, you know we did. A night of wonder, a night of peace. Oh, whisper, tell me, baby, hold me tight tonight. And oh, put your arms around me till the morning. Oh, whisper, tell me, baby, hold me tight tonight. And oh, put your arms around me till the morning. She looked like she was heaven sent, the hottest, body like a goddess. Said that she want me for me, and not cause I'm an artist. Man, I was surprised, the kind of lady that was in front of my eyes. Ladies grabbed my hand and made my nature rise. Yeah, we stood by the bar and we hugged and eloped. Shorty style was dope, her back was tight, she looked so right. Standing under the spotlight, we went home and made sweet love all night. Yeah, we made sweet love all night. Hold me, yeah. Girl, you so special. Oh, I love you, love you. You know I was a blessing. She said, pele kgwedi ke phupjane tshebeletso ke lesedi fm selemo ke 2023 pure surprise tshebeletso ya lesedi fm upz dkp ya ntsori tsele twasa le batukada kgwedi ke ya batjha kgwedi ke ya tshebeletso ya lesedi fm re keteka mmoho tshebeletso tse tharo ke thobela ke motsweding fm ke lesedi fm #63 ke molelo ke o keteka tshebeletso ya lesedi fm hopola tlhoro motsweding etsa 61 tshebeletso ya lesedi fm kamora mona re tlo sheba re se phete se tsamaya jwang di metron tse tharo ke bua jwalo ka Mangaung Ekurhuleni le Joburg City mme mamela tshebeletso ya lesedi kgweding yana re tlo boela re sheba batho ba batjha diphihlello tseo ka nnete batjha ba bileng le tsona ho fihlella ha jwale ho tloha selemong sa 1976 ha batjha ba ne ba bolawa ka sehloho ka lebaka la ho yemela tokelo ya hore ha ba batle ho rutwa ka puo ya Afrikaans jwalo se ka bala ka fetwa ka mora mona re tshwara tsena tsa sephethephethe kgwedi yana kaofela re tla be re di tshwere tsena tsa batjha o se ka ba fetwa mosebetsi wa ka tlong leseding ya ho kgaoha motlakase ho tenang a ho shem Afrika Borwa o hloka lebaka la ho bosela MasterChef le dipolokelo le haspa nako ha o reka ka 100 rand ka o fetsa ka batho ba 70% ho gold and silver color after batho ba ke mang fetola nako ya dijo motsotsi wa MasterChef ha fela o reka haspa hona le dipehelo spa re tlisa selo Sbu mokganni wa tekisi ya qeta o tseba letheba ka leng le ho yona Melissa yena ke titjhere e kgathalla moithuti e mong le mong ka phaposing ya hae ha ile motlatsi yena ke mothusi wa kalapeng ya hlwekisang ntlwana hore e saletse kema seo ba ke keng ba o jwetsa sona ke mofuta wa dikokwanahloko tse fumanehang dibakeng tseno ke ka hona ba tshepang Domestos ho boloka dibaka tseno di sireletsehile Domestos e bolaya dikokwanahloko dibakeng tsohle Domestos haina thaka ditaba tse monate ke tsena ka Outsurance Essential o ka qetella o lefa ditefelo tse tlase ho feta pele ke hobane Outsurance e hlophiseditswe le ka ditefelo koloi tse fetang dilemo tse 5 di sa kolotwe tsa boleng bo ka tlase ho 125,000 rand SMS a lentswe car ho 35308 ho fumana quotation Outsurance ke mofani wa insurance le tshebeletso tsa ditjhelete wa semolao ho na le melawana le dipehelo a re ke re o tsona leshome la matsemeraro fela metsotso ga faletsora ya bo supa mokgatlhelo kwa bobedi wa the biggest morning drive thagoga breakfast re kena jalo mokgatlhelong wa bobedi ka
ka jeno letsatsi lena le monate haholo tshebeletsong ena mantlha Lesedi FM e se rona fela le Thobela FM le Motsweding FM ke behle ko hlalosetsa ke re ha re kopane re le bagago jwalo a re shebile dimilione tsa le tse bo 15 tsa babamedi ba mamelang tseo ditshebeletso di le tharo tsa SABC sena sa rona ska le jolo ka 1960 ke ka ho re ketekang dilemo tse 63 a metso e meraro re tlo buisana le ngwa dikakapa tse khale di le teng radio dilemo tse 40 ka o fela ntsa keteka tshebeletso ngena mantla Lesedi FM fela he pele re fetela mo re fetela go tloga tsa sepedipete di ebe jwang o teng ga itse ya ka kwano ke o Stakani Center City se ngata Bloomtown rutla tsa sepedipete di ebe jwang ho re ngena ya bobedi ya tagoa o Stakani ditapakitse ga itse ya ka ha ke boele ke dumedise moifo wa Thagoha le bamamedi ba Lesedi FM sepedipete sa rona se emetjena dipula di nele di sile ditsela tsa rona di se maemong a matle bakganni ba hlokomele mo diroboto di sa sebetseng ka lebaka la load shedding bakganni ba di sebedise jalo ka matshwao a ho ema ba hlokomele le mo bana ba sekolo ba tshelang tsela teng ke a leboha batho khana a re leboha go lohle ga itse ka re a feta mosa Joburg City re utlo go di eme jwang yana o tswa jalo Johannesburg Road Agency re utlo go dithapo di eme jwang o se mosa dithapo ke tseo ke dumedise hape ba mamedi ba batle ba Lesedi FM a re shebile ka mohara topo ya Johannesburg re na le kotsi ya koloi mane ho Nugget le Anderson mme re kopa bakganni ba tlhokomele ho claim le kapteng ka mo Hillbrow di tshilane dikoloi hantle ka Soweto Moki Street haufi le Orlando Stadium ho na le bagwanti mo ho bonahala ka re ba gwantela di ke ho thwe service delivery mme re kopa bakganni ba tlhokomele haholo ka mo M1 North le South Road re sa le di roboto tse sa sebetseng mane ho Grayston Albertina Sisulu le Detroit ka mo Paulshof re na le bothata bo Republic le Silver Pine ka mo Moret re na le bothata bo kante re ntse re shebane le ditsela tse leng hore sepetetsane go tshwana le M1 North mane ho Krisani le Nicholas ka Soweto ho ntse ho petetsane mo ho feta mo tshe ho bonahala o se di tsamaya hantle re lebohe identity le JRA ka sepetipeti sena thank you ana gaitsele ya ka a re utlwe hore kopedi mogeseng ka mona ka ikurulene yena o re se phalla jwang sepetipeti gaitsele ya ka dithapo ke tseo gaitsedi ya motho mothating wa bale koloi e robehileng e sitisa phallo ya sepetipeti mane sebakeng sa Sanderwood pela Bedford View mona ke tseleng e lokolloileng ya N3 o lebile le boya mmileng o kgelohelang Linksfield e leng le Thabo Malachi da so ithutswe ke koloi sebakeng sa Primrose pela Germiston mona ke mateanong a Main Reef le Cemetery pela hotel e bitswang ka hore ke Caledonian hlokomela mokganni karolo ya tsela ya Rondabelt e leng Thomas Nkobi ntse e kwalletswe phallo ya sepedipeti mane sebakeng sa Boxback mona ke pakeng tsa mmila wa Pretoria le Main Reef lebaka e le ho wela le ho tjhekeha wa tsela sebedisang ditsela tse mabapi hopola ntle mo mabone a laolang sepedipeti a tseleng taolong e ba le tshwalo MIBD ha re faneng sebaka ha re buisaneng ka moso re leboha EMPD ka tlaleho ena o lebilehle wena gaitsedi ya ka le beletsatsi le monate mameri metsotso e dula hantle ho ya 17 ka mora hora ya bosupa ha o le tjena he re ntse re kete ka o ntse o ikutlwela hle hore re matha ka di hashtag tshebeletso tse pedi di etsa le motse 63 re bua jwalo ka Thobela FM le Lesedi FM tshebeletso e lengwe le Motsweding yona e wotla le mo tse 61 mme re tlo bua le e mongwe wa batho be leng hore o na le nako e telele haholo a le kwano se a le moyeng o kekebe wa bua ka lebitso lena ebe batho ha ba tsebe na o bua ka mang re bua jwalo ka Maloma Mafahla thuso Motaung ba Lesedi ba gona ka fale ba Motsweding ba gona na ba tsogile botse happy birthday people happy okay yeah no what about Basa jalo tumfumo ya shiba ke abakwa bano ya go dikgokaganya tšele ya go kgona go bona kgašo ye e ikgethilego o bone tišitše tše tharo tše go Facebook ya Thobela FM yaka re streama live go bosiwa a sa ka bona tšweletšo e kaone ka tsela ye mo e le gore go kgona go bona boraro ba ditiši le bagaši bja tšona ka nako e tee ntše ba tšwela pele go gaša a ke tse bona o itemogelang fa motšheletše no šomiša Thobela FM 63 o re botse gore o itemogelang fa re ba le ke gape Stella Koshayila ke tse keng ba re gona ebile gona le filimi ba re Stella got her groove back yeah. Stella groove ya gago e kaena Stella le Douglas
re ka fa leniti ntlhongwe morago ga se re tla ba le bona re fogaletse jalo ra ena ya rona ya bosupa fela he wa di utlwa diketsalo jalo ka ntse di etsala ka mane ka Motsweding FM jalo ka re o tshepisitse ra re tlo buisana jalo le engwe ya dikakapa ba bang ba batho bo ba tsibileng haholo tshebeletsong ena mantlha Lesedi FM dilemo tse 40 kaofela a ntse a le teng hona maqhubung mona o motsibile le rona re motsibile re sa hola ra ba ra fumana monyetla wa ho sebetsa le yena Tau okay Tau bana thuso Sebata Mrata ha ke mo reneketsa khona Sebata Hey, happy. Yappy. Ya ena ke ya hao ya ke dilemo tse kae bana tse 40 kaofela Le motse 40 ngwana mme ke le kamera tsepina e tshabehang ke lebo ebile ke a tseba o ka skeni fela o sa dumedisa mmamedi wa Lesedi FM pele re ya mabenkeleng ere ke hlenne ke dumedise ho momamedi ya mametseng hona jwale itshebeletsong tsena he Lesedi FM ke a dumedisa momamedi mo ha ile hore ke ho Motsweding hape ke bela ke re dumelang moho le Thobela FM ke re Thobela khotso hai Tau bana besone ba santsane ba rekisa ka mona butlele rona re fiele mabala ka mora mona re tlo bua le wena ha o hlahlella dibuhudi tsena tse moyeng mamedi re retse tjena re atla Mariheng ana Timber City you just salthata mo le batsi la megabo mietso le mebala e metle e tshwanetseng le lapa le leng kapa office ntšhafatsa megabo ya kitchen ya hao ka di-post form top tsa rona kapa ithekele di-power tools tse kang Einhell Impact Drill Starter Kit ka 999 fela professional board cutting edging cupboard design le drilling Timber City molekane wa hao mererong ya hao ya tshebetso disolo di fela ka la 4 June 2023 Timber City Tsala ya lona ya takalane e khotlile e tsika mmega e metšha go phetha matsatsi a lona le nyakale le metsala ya lona e boyanyana e kgetheileng o kana mokgatlelong o motšha wa takalane sesame matsatsing a beke ka 3:30 ho SABC2 ho jwang soup wena hana ntsileo lo rumela kitchening o lo pheya ka disopo tsa Knorr hobane disopo tsa Knorr di eketsa rumiane e monate dijong tsa hao mme ha o reka disopo tse 4 tsa Knorr ka jeno dial star 120 star 1065 hash o latele ditataiso o ka ipeya monyetleng wa ho hapa e leng wa di-pressure cooker tse lekgolo etsa bongata ba dijo di be le tatso ya super ka disopo tsa Knorr Tsebeletso ke Lesedi metsotso e dula hantle 21 ka mora hora ya bosupa ba mera tsebeletso ya Lesedi FM butle re sentse re buisana le Thuso Motaung kwano tsebeletsong ya Lesedi FM wa tseba hore ke se budisa radio fela he o la nna hlahella le television ke a tshepa bana beso ba sentse ba le malala la otswe le a re fumana ka Motsweding re dombetse dumela Danko la re fumana ka ka Thobela FM ai ka Thobela ntate di a duma di a duma wena Thibo se rena le Thuso Motaung ka kwano o yena he jwalo ka re keteka dilemo tse 63 Lesedi FM le teng e sa le ba teng Motsweding FM tse 61 yena o etsa 40 years selemong sena a le ka mora tshepena Dimos ke a dumela le lona le ka thabela o mo dumedisa ka sena sebaka e antate dumela ntate Thuso dumelang ka mona ka Motsweding khotso le o tsogile sentle ntate ke tswile sentle mme ke gola le lena le tswile sentle re tsogile sentle dingwaga di le 40 o ntso dira sosi di 40 ha e sa le ke fihla khatsong mona 1983 bela ha o sheba o fumana hore ke tsena ke le motse 40 ke le ka mora tshepena e o le leng ka mora yona ga jeno ke a leboa ya no ntate Motaung nna ke tsene fela dingwaga di le 12 moraga gago lona le fihlile ho so le betetshana ke a kgolwa a le fihla sealemoyeng rona re fihlile ka nako yane mo teng bongata ba tsamaisi e ne ile ba basweu
mme o tswa re ka nako eno monna o ne o tlameha gore o tle le mosebetsing o le ka hara sutu o apere hantle o le ka hara sutu thai e le mona goba bane ba bile ba o gotlhisa haholo jwang ga no sa tlama le tai ya gago o sa apara hantle go ya ka moo bona ba reng motho o lokelang o apara ka teng nako tseno gape le mananeo ana re ne re ya ngola o ngola hantle lenaneo la gago go tloga ga o dumedisa go fitlhela bile o tswa lenaneong ke a lebo tau ke botse fela mona gore ha ne le hlaba sutu ne le tlhotse ke bona le dinepeng tsa lona tsa gale le santsane le phema hore ne ke re kutlwa fela hore ne le batla tau ne le ka tai pheme wa ibona le spray ya benya ke batla ho utlwa fela hore ha ne ba re letle le apere di sutu le kentse di tai tšhelete ne eme jwang ka nako eo tau senogonogo wena le wa chokara mono ke a utlwa le motswedi ba pheha monate tšhelete ne se hakalo jalo ka gona jwale empa ne e le ntle o nagana re tswa botitšhereng ka nako eno wena thwasa jalo ka ne ruta le bontate so ke kgale kwana ka nako o botitšhereng nono ke gopola gore botitšhereng tšhelete ke neng ke fumana ga kgwedi fela e ne le diranta tse 70 72 ranta fela kgwedi ya fela ga o fumane bonus gore jwale mona ke fumane bonus ya selemo se fela ke a gopola ke le ka fumana 121 rand o no le motle man o no eme hantle ke a dumela ka nako o no eme hantle o ka bega fela tau a re shebe radio hana jwale mo sona le bo social media tjena mo sona le bo di podcast bo di eng ke a dumela ne le tumme haholo ka nako eno hana jwale tjena momamedi o nka qeto fela hore ke kena interneteng radio hana jwale 2023 ho ya ka wena yo kae hona jwale radio e shebane le tlhodisano e kgolo haholo fela e tla dula e ntse e le teng yona e tla dula ntse e le teng la fela tlhodisano tse e le matla gobane ka cellphone fela motho o fa ditaba ka cellphone fela motho o fetisa ditaba ka tsona bo internet tsena ka nako eno batho ba ne ba mamela seyalemoya e ne le lekgotla la kgaso la Afrika Borwa le neng le busa Afrika Borwa ena ka fela ka ditshebeletso tsena tsa seyalemoya jwale gona jwale so bile go na le di-station tse ding tsa private gona jwale so bile go na le di-station tseo re reng ke di-community radio station jwale motho o sa kgetha gotlhe moo a batlang go mamela teng ka nako eno go ne go mamelwa rona bo radio Setswana radio Sesotho bo Leboa mona go mamelwa yona Thobela FM ka dimo se bitswa Thobela FM jwale re ne re busa re ne re laola maqhubwana ne le maqhubu a rona gobane lekgotla la kgaso e ne e le lona fela le neng le na le ditshebeletso tsa seyalemoya ntate thuso o buile o tlala seatla ke kgale ntate le sebetsa go tswa ko radio Leboa radio Sesotho mme batho ba bangata ona tje ba ntse ba re ntate thuso hodile o tswaneng radiong o ka reng go batho ba ba buang jalo ngwana mme e re ke re go bona ke dumellana le bona nako e fihlile le nna ya gore ke re ke sa ntse go lekana nako yona e fihlile empa matsatsing ana ke bekeng tse tharo tse nne tse fitileng ke ne tlile ke bua yona taba ena ke re jwale nako e fihlile ya gore motaung e re ke tshwaretsa ka le nna ke itsamaele jonna ba re motaung eno taba re ba thuka ba bagolo ba o kametseng kgaso gona jwale ba re motaung ema pele ka lehlohonolo tsena wena kgaitsedi ya ka se o phutseng sona ka lehlohonolo mohau wa modimo o entse gore e be le gona jwale ke ntse ke le e mongwe wa batho ba mamelwang haholo ka o fetisa ke mohau
Setswana sa re letlhaku le lesha le agelelwa mo go le legologolo. Ke eng se Ntate Thuso a tlo tswelelang go se dira gonne re tsaya gore maitemogelo a gago le go bona gore gompieno yana motho a ka dirisa lereo la seng a re o santse o le relevant wa go tlhatlhelela bana ba batlang ko tlase jang o ba rute gore radio ke eng. Ke yona ntho ke seng ke sebetsana le yona gona jwale gore ho dibudi tsena tse holang ho dibudi tse ntjha tse leng teng gona jwale le ho lona mono motsweding ke letse le lona ke le letsetse mono ha le letsa le moeng ke re jo ke mametse mona ho ya ka mo le tshwereng ka teng ke a letsa o se mona ha le tshwere ke ba letsetse bo manku ya mane ke letsa hape le motshera o tshwere bo mokupi ke letse mane ha o tshwere bo moruti ka Sontaga le pele nna ke kena ke re ba nna ntse ke dutse le lona le tshwere hantle le tlase mane bo thobela kwana ke bui le ntate e leng yena o kametseng gona teng ka mono khombong eno ya Leboa ke bue le yena ke re ke mametse mona ke utlwa dibudi tsa hao di tshwere hantle ya go ke mosebetsi ke seng ko etsa gona jwale gore ke tataitse diburudi tse ntjha tse kenang ke tataitse diburudi tse ntjha tse fitlang gobane nakong yane e fetileng dibudi bongata re ne re le matitjhere re ne re tswa kwetlisong ya botitjhere nna kwetliso ya ka ke ile ka ifumana Bonamelo Training College Qwaqwa jwale re ne re tswa kwetlisong ena botitjhere re kwetlisitswe re le matitjhere re tla seyalemoyeng a ke re wa tswa le wena gore seyalemoya se sebetsa ka you educate you inform you entertain jwale ba ne ba shebane le yona nthwena ya thuto yona ena ya lesedi mo le go thabisa momamedi jwale gona jwale a ke re mosebetsi wa gore ke kwetlise dibudi tsena ke di kenya thupelong e nyane ke di tlatsa hanyane mane ka botitjhere gorena botitjhereng thuto nne re ruta bana jwang jwale ha re tla go momamedi re sebetsana le yena ka tsela e tjena ke kgona gore go arabile gore ke mosebetsi wa gore ke nne ke rupelle dibohudi tse kenang gona jwale ke a leboga pele re kwala re motaung go le gantsi ke atle ke re batho ke bara kere fa o le mo khasong o rata gore puso tsa rona di nne accountable fa nka dirisa mafoko ao go le gantsi o dirisa semepi go le gantsi o dirisa gore batho ba tshwanetse ba nne le dikarabo mme seo ga se gantsi mo khasong ya radio batho ba e dirisa goreng batho ba sa iko gonne puso le kakaretso le baagi ka kakaretso go tshwanetse go nne le dikarabo a go peta ke ba tshile ke la se hanyane fela atatla ke re go le gantsi fa o theogetse o netefatsa gore go nna le dikarabo puso tsa rona di tshwantse di arabe di tshwantse di nne accountable fa go tliwa mo diong tse di rileng fa o lebeletse kganya bo di-taxi fa o lebeletse gore puso ya rona a eneelana ka ditirelo gore a batho a di-radio ga di tseye tsela e wena o e bontshang gore ke yone tsela ya gore batho ba rona ba tshwantse ba arabe Douglas o ntshwarele wa tswa gore ka baka la timatima ena go na le mo ke tsamang ke utlwa teng ke kopa tshwarelo go na le mo ke tsamang ke sa utlwe hantle teng ke sa tsebe gore na o ne o bua ka gore radio mona re lokela go tshwara setso sa rona re lokela go tshwara botšhaba ba rona re lokela go hlompha puo ya rona re dule godima puo ya rona e re ko fe tsona tao e re ko fe yona tao e re ko fe yona tao na hlalosa fela gore motšhaona wa gore o batle gore mmuso o be le dikarabo bakeng sa ditshebeletso tsa setšhaba nna o bona di-radio station di elellwa bohlokwa ba go ba le mananeo a tjena gore setšhaba se le sebeletswe ke mmuso na go ya tlhokega ke a leboa wena sepati ke leboa gape ngwanetse ka letlhakong le leng ke kopetsa go ya tlhokega gore mmuso kore rona jalo ka mona re be le mananeo a jalo mo mmuso re lokelang re shebe o ikarabelle go setšhaba sena se eteletsweng pele ke yona mmuso wena thosa potso ena e ngwaneso a e botang go na le buka e kileng ka e bala e ngwetseng ke moruti a simolo mo a buang
a botsang potsa gore gantsentle o etsetse eng ka rona batho ba batsho o re bukeng ena ya gae moruti ena ge ke bala ditaba tsa gae o re bothata bo leng teng ke gore di-radio station tsa batho ba batsho ga di na mananeo ao mo mmuso a lokelang gore a ikarabelle gore ke tla lehlakoreng la boitshwaro lehlakoreng la tlhompho lehlakoreng la go tseba gore na gantlentle jalo ka moahi wa Afrika Borwa o lokela gore o etseng se o lokelang go se etsa ke eng e re ke tle gona jwale wena Thwasa moruti a bua ditaba tsena o bitsa dinaha tse tshwanang le bo Jamaica o bitsa tsona dinaha tsena tsa rona tsa Afrika gore o bua mo batho ba batsho ba leng teng o bua ka bo Harlem mane America gore ga o fihla dibakeng tseo mo rona batho ba batsho re leng teng re a lwantshana re a bolayana ke dipito ga re utlwane a re jwale bo diyalemoya di hloka gore di be le mananeo a jalo lona mmuso mole le etsa eng jwalo ka nna mona le sebetseng ka lesonono re na le lenaneo lena la ditshebeletso mo re ba botsang ka ditshebeletso o etsa eng ntho ena o tla e aganeng gobaneng o dumela gore motho kwa mona a rekise RDP gobaneng o dumela gore mona Gauteng batho ba rekise di-RDP tsa batho ba bangwe ba kenele bana ba dikgutsana gobaneng ka ra Soweto go na le bothata ba bonkgono ba ntseng ba etswa ka matlong ba ntshwa ke ditsotsi tse rekisang batho ba bona ke ntho tseo mmuso le mmuso wa masepala o lokelang gore o di arabe ke a leboa ke arabile potso ya lena ke a kgona a re leboya gagolo Selwane le wena Douglas re tla kopanang gape ne re le fe chance man re phela le yena mohlaeng ke kopa o botsa Ntate Thuso potso e nosi fela ya Ntate Thuso ke kopa o bolele bo ntate banana hore wena o no sebetsa o gola 72 ranta mme o kgona o betša Yeah. No, o re tshela thupa Ntate Thuso. Ale rona re fetela jalo ho a Chepato sa tsalete Chepat re le bula golo hle tau wena mamedi o ikutlwetse re fetela jalo balaxene go utlwa re dipapadi di eme jwang Dipapadi le Serie FM la di Chepat Ako leboya holo Kadamena ako leboya holo Thwasa kaofela le kamane ka motsweding Douglas mmoho le Stella le OJ se ga le boa bana beso mamedi we e re ho tsena tsa dipapadi e ke re shebe gore na ebe maAfrika Borwana a tswileng wa tseba re tlamea re be motlotlo ka seo e leng sa rona maAfrika Borwa ile a tswa ka rona ka mona a elata tailane ke tlhaloso hore ho tlamele re ba golele Katiba re ba golele Kgaebane e se kana le moAfrika Borwa e mong ya sebeditseng a lwanne ntwe a khumamela coach le kae coach ke yena ka mo Bralax le kae mokwetlisi ke a phela le kae ka mohau mokwetlisi ma ke a leboa mokwetlisi a ko mphe maobane o nona le papadi ka mo ebe e tsamaile jwang bana ha ne re qetelana o bua lo yena o le a re hona le papadi o tlameleng o e hlole ha o ka e hlola o tla bonkile league ka mane ka Botswana e re ke lebohe haholo Bralax ke nke monyetla ona ke dumedise Thwasa le mamedi bohle lapeng ke nnete re le ra bapala maobane papadi ya rona ya bo 29 e leng hore re ile ra ihlola maobane mme ha re ihlola maobane e ne e re fa dintlha tse 69 mme ka palohare eo e neng e re fa tokelo ya hore be rona bompudi ba league ya Botswana Premier League mme ha ke bua le wena tjenana Jwaneng Galaxy ke bona bompudi ba sehla sena sa 2022-2023 Premier League Botswana
Mokotlisi wa tseba ke a tshepa ho no se bobebe ngwana mme go o bo fihlelle mona mo fihlelletseng teng o hape league hana tla be le kgetlo la bokae jwale o inka ke kgetlo la pele hobane ke fihla mona ba qeta nako yane ya COVID e le hore bana ba qeta ho nka league ya ba ka nako eo no sena papadi ya bolo ka hare ho Botswana bakeng sa selemo le dikgwedi ya ba re lokela ho lo bapala mane papading tsane tsa CAF Champions League mo teng re ileng ra sebetsa hantle haholo hobane re ile ra ya mane ho tsane tsa mekhupi mo teng re ileng ra bapala papadi e leng hore la re isa mono ke ha re bapala le hlopha sane sa Simba re bapala mane Benjamin Mokapa mo ileng hore le ra hlola teng ka dintlha tse 3 ho ile nngwe mme ka tsela yo ya ba re iphumana re ya mane ho tsane tsa mekhupi mane ho CAF Champions League mme e tla be le kgetlo la bobedi hlopha sena e tla be le kgetlo la bobedi che ka nnete se lo bapala mane papading tsena tsa CAF Champions League hlopha sena seo ke se kwetlisang mona sena le dilemo tse 10 mme ha o so sheba diphihlello tsa teng ka nnete di kgolo haholo hobane tsela yo e leng hore ka nnete ba sebetsa Johnny come here my son Mokotlisi wa tseba ngwana mme ke batla nka sebaka sena ko le boya haholo le bitso la Afrika Borwa hore phamisa naha ya rona ya Afrika Borwa phamisa flaga ena o isa ga o tswa ka rona mo president ya o neletsa yona re monna tsamaya ke batla go e bona hohle ha ntse ke feta bo Botswana mo Bralaxere le nna ka nnete ke lebohe haholo fela haholo ka hodimo ho tsohle ke nke monyetla ona na le ntate Sedumeding ke na le ntate ya ntsamaisang ha re rapela ha mmoho ke bua ka ntate Apostle Ponyane ke nke monyetla ona ka nnete ke lebohe ntate Modimo ka mohau o re fileng ona ke lebohe lelapa la Haramorebodi ke lebohe mme a ntswetseng ke lebohe mofumahadi ke lebohe maAfrika Borwa ke lebohe bohle ka nnete ba bile le rona dithapelong ha ba bonolo empa ka nnete ke a leboha hore ke nna eno tsatsi lena re kgona ho bua ke emetse Afrika Borwa re kgone ho hlola ka nnete re hlotse league bana ha o bonolo ho hlola league naheng e leng hore a se ya hao empa ke a leboha haholo fela Mokotlisi ka jeno ke letsatsi la tswalo la Lesedi FM ke nka monyetla ona hape ke lebohe ke be ke lebohise haholo batsamaisi ba Lesedi FM Mema Monta ke lebohe Lesedi FM ka mosebetsi o moholo e leng hore ba o etsa letsatsi le letsatsi Lesedi FM e re hodisitse ebile le letsatsi lena ntse re kgona hore re be ba bang ba batho ba kgonang hore ba ntshe neo ena kapa talente ena ya rona hona ho Lesedi FM ka nnete re a leboha haholo Lesedi FM ha le hole Coach go le buile o menahane mme ka o tshojwala ke re good morning and win today Amen Ko le buile mokwetlisi ke a leboha Bralax mamedi ke yena mokwetlisi Ramorebodi o hapile leki ka mane ka Botswana ha o bobebe mmamedi yena le pitso mosimane ya hapileng ka mane ka Saudi Arabia ha o ba bobebe empa he Afrika Borwa a bontsha hore ha ba batla e hlanaka ba lwana ya sedula matswapong ba tla tla le ntho e phela ka o tshwele ke re Cadaman le wena Twasa Good morning my neighbor Tahu breakfast show Twice let's fight to card It's what it is yeah man I'm trying to do it better yeah I wake up every day I'm never trying to lose 2023 even though the world against me in my head I keep it dripping reality trying to get my shit listen Let's go Tahu breakfast show
pele ga ge re na re letsetša o mongwe 06 086 086 000 2452 a re gane o tsofetse lene Yeah. fela awa wena Ao, man, 086 wa tsa mengwaga e mane 000 2452 ke bo mang ba gola le rena ya Ka ba ge e le rona le 63 o ka re letsetša e le re gola le kgono le rena o ka re letsetša go ba motlho mongwe kgweding e ya le rena a re kwe ya wa mathomo hip hip Tobela FM 63 people ray ke onika ganyago mo motsong wa perekisekgotlhwane ya ke belego ka di-7 tša June 1960 happy birthday Monica happy ka ya Tobela le ikwa jwang le gola le Thobela FM kgweding ye mara ke thabile go se lekane le selo yo le itiela eng mara ga ke leka go tsena ke thabile kudu-kudu mamotlha ke tsene shine re lebogile kudu aus onika o mongwe sho 086 0002452 Thobela age le kae na ke le tswile na re tsogile re butšhele na tle nna ka tlotsile ke godisa ngwanaka o birthday ya ka jeno ka di-1 tsa June mmathapelo maimela banna we o ramotse a gole a gole o godisa ke ko kwa gae banna goleng Thobela ra le rata man o tshwara 63 ledi o tshwara bokae o gola ka di-1 o gola ka di-1 ka tsatsi lona o ya ke le twins la rena ke a leboga man ke a Tshwarelo, lefatlhana. a ge mama re a leboga re a leboga motheletši be re nyaka mamagola go le gone ya 63 ba ba swarago 63 ba ba swarago 63 ya e seng mang le mang a se nako e la go godiša nako e la go godiša e sa tlo ba e sa gona tlotla ebile re idia gore lebeletse re le kantle gona bjale re idira gore lebeletse go Thobela FM yaka go Facebook ya Thobela FM re ba le ka gape 086 o ka re romela molaetša o re fe leina la motho o rena re tla mo letsetša ya o ka re romela WhatsApp go 071-895-9302 a re le ko mongwe Thobela 086 0002452 bao ba golang le rena ba kae bona ene batho ba gona le nithine ba tsamaya ka difoune tse dingwe kore a se tša sebjalebjale ya kere ke tšela ba re ba fela ba re ke dipolipoli time ya gona a e fele di-minutes tša gona emanyane e fela ka nako e sa fetse go pele re tla ba re bolediša the praise poet wa mohanano re nyako kwa gore na yena o itukišetša bjang o keteka le rena tšatšing le la rena la matswalo re dumela gore ke sereti sa rena se e le goreng re ka thabela go sekwa re le kgašo ya Thobela FM ye ke kgwedi ya rena ya matswalo go tloga ka ngwaga 1960 go fitlha ono re leboga theeletšo gago mošate wa tsebo le boithabišo Hallelujah. Our Father Give us this day our daily bread, and forgive our debts as we forgive those who sin against us. let your kingdom come. Amen, amen. And your will be done. Amen,
hopola eng ke dilemo tse 60 ha re tsebe ke selemo se feng seo se hopolang ha re tsebe ke sebudi se feng seo se hopolang ha re tsebe ke nako e feng e wena o batlang ho qoqa ka yona mohlomong ke nako e fetileng kapa ke nako ya hana jwalo o batla ho qoqa ka dintho tsa hana jwale ha fela ile tsa Lesedi FM o ka re letsetsa 086 3003084 086 3003084 ka nkano hora ya borobedi re tlonka mela ha o rinke le ditaba tsena tsa hao a di-voice note tsa hao re utlwe re di tsamaya jwang di-voice note re di utlwe re di lahlele ka kwana ka nkane hora ya borobedi jwalo ka o tla bo o di romela o re jwetse ka ba ditaba tsa hana jwale ka ba ditaba tsa nako e fetileng ka ba dibuhudi tsa hana jwale ka ba dibuhudi tsa nako e fetileng ka ba dintho tse fetileng tsona di o utlwile eng radio station ena e la o thusa ka eng o ratile eng hore re be re fihle mona mo re leng teng dilemo tse 63 kaofela ga itsela ka re buile re hona le dikakapa tse ileng tsa ba teng pele nna le wena re ba mona thwasa hona le ba tlileng ba entseng tshebeletso ena be seo ileng sona ka jeno mme batho ba jwalo re ka se ba bitse ka mabitso re ka se ba qete fela wa ba tseba wena mmamedi ba ileng hore e la ba dibudi tsa hao tsa o sebeletsa ka tsela eo o neng o hlile ba o thabisa ka teng jwale re tloetsa fela jwalo ka nkalo hora borobedi re utlwa tswa wena o re jwetsa hore ke ba feng bo ba hopola mananeo o ntse wa rata a hana jwale a nako e fetileng ho ba monate re ketekeng fela dilemo ke tse 63 robedi fela betsotso ka mena jalo re ka borobedi the biggest morning drive Tahua breakfast go shorty I'm in the habit. Come give me a hug, we get in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the buzz. I'm in the habit. Come give me a hug, we get in the getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like them and them, you get plenty of love. But homie, ain't nothing changed. Roll down, G's up. I see exhibit in the cutting, man. Roll them up. If you watch how I move, you mistake before I play up. Been hit with a few, but I don't walk with a limp. In the hood, in the lady saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, for show to tell you I'm local. When the plan is to put the rap game in the choke. I'm fully focused, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Wooded, they buy, and they ready to go. From me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, you need to feel the buzz. I'm in the habit. Come give me a hug, we get in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm in the habit. So come give me a hug, we get in the getting rough. My flow, my show brought me to go. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my shoes. Look, homie, I done came up and I ain't changing. You should love it way more than you hate it. Oh, you mad? I thought that you be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back, right? My junk get the bumping in the club, the sound. I'm with my eyes, the chicks, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, man. Just let it burn if they're talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate, then watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bug. Come on, they know where we be. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, you need to feel the buzz. I'm in the habit. Come give me a hug, we get in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, you need to feel the buzz. I'm in the habit. So come give me a hug, we get in the getting rough. Don't try to act like you don't know who we be, neither. We in the club all the time, so pop on. Shady Aftermath. Breakfast show. Boy,
banna boy ga tata ke tsepe banna tena ke balo banna ke tlamme kudu ke tjeka ime boy ga tata ke tsepe banna tena ke balo banna ke tlamme kudu ke tjeka ime boy ga banna boy ga banna boy ga Tsugune ke tata ke tshepesa mannete boima ba seporo motho ke kwenne ke tlamme mokolo ke eme sebaeng ke supa moikutlo pelo a tlhelo ya kene ke ganya pafito e meno a ditshepe a ke ntho e ka bang ya sia masapo tlatla ke ka pele banna ba ditshepe mosebetsi ya o etsetswe makgethe namane ya poho a bo banna a ke le tjena ke phamisitse folaga ngwana mo Afrika ke ana le bua omme ba ile ba tsebisa gore ngwana o belegwe letšatši be le la pele kgweding ya Phupu ngwageng wa 1996 gentse nako e šitše yana ka mengwaga le matšatši le dikgwedi ngwana a fiwa leina la radio Leboa lefelo nakong eo e be le Minari Street toropong kgolo ya Tshwane na ge ka moka di be di diragago o ska ba fa yona ka moka e ska ntšha boloko baditi shibao ya monna re o nyoretšwe man ke fitlha eta man o tsena ka tlhokomelo monna gešo re a gola e fela o ikwa jwang go ba karolo ya meketeko ye o bona ike gore o be karolo ya meketeko e lepeakanyo yona e go bea kae bele ka sereti bophelo bja ka bo tšhentšha letšatši ka letšatši ka lebaka la seyalemoya sa Thobela FM kanegelo phelo ya ka ya oketšea ka gore memo ya moketeko o tshwana lo ka bosane re kgona go oketša kanegelo phelo ya ka le nna ka taka balwa le batsebalegi goba diredi tša batsebalegi tšeo le rodi ya kgona go diragatša mo meletong ya go tsebalega ke ena praise poet wa mohananwa re go letile ka pataletša se fela molaetša wa gago o batheletše ka moka le mohlomongwe ba šomi ba lekgotlagatšo la Aforika Borwa ka gore re a šoma banna re a šoma molaetša o batheeletši ba mošate wa tsebo le boithabišo ke re a re ketekeng le seyalemoya seo bane se re tlosa bodutu se re fa tshedimošo se re tlhatlha se re fa le maele re bile re na le tshedimošo ele re hwetša ka mošate wa tsebo le boithabišo ke re a segole o fitlhela ebile e ba tlhogo putswa re a leboga the praise boyd tla bona le ena ka nako sa fetše go pelo e tla magatlhanong a sepetlele le Landros letšatši la pele June re thagola kgwedi ya rena ya matswalo re keteka mengwaga e 63 e ba le rena go 87.6 go fihla ka 92.1 go tseba So let me redeem on myself tonight. 'Cause I just need one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Triple play tsebetso ya Lesedi FM Justin Bieber sorry pelo mona re bapaletse poe gang kwete segugune re le ga utlwa ka o hlokala ha hae ka sehloho ka mane ka lapeng habo
Hey, peping ka nnete mme pelo yona re bapaletse in the club 50 cents tshebeletso ya Lesedi FM hantle hodima mahlo hora ke borobedi na tshebeletso ke Lesedi SABC tsietsi mohaladi o re balla ditaba tsena. Kgaso yena ya ditaba ho Lesedi FM o itlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere. Ke o lebohile Thwasa babamedi kgotsong. Ka jeno lekgotla le phahameng la dinyewe Free State le tlilo mamela dingangisano tsa Dr. Nandipha Magudumana ya entseng kopo ya hore dikoso kgahlano le yena di nyahlatswe. Magudumana o ntse a tsitlaletse ntlheng ya hore o tshwerwe ntle le molao naheng ya Tanzania. Mamedi ha ke bone letho ho timme. Jwale re se re tla emela mohlang seturuturu se mathang. Re se nka metsotswana pele se la ita le sona. Fela he ka nne ke qoqelwela Mamedi re emele seturutu. Ha se go kudu. Re kalela. O bala taba tsa rona tsa go ga bobedi. Itso ka jeno lekgotla le phahameng la dinyewe Free State le tlilo mamela dingangisano tsa Dr. Nandipha Magudumana ya entseng kopo ya hore dikoso kgahlano le yena di hlakolwe. Magudumana o ntse a tsitlalletse ntlheng ya hore o tshwerwe ntle le molao naheng ya Tanzania le hore mapolesa a Afrika Borwa a tlotse melao ya SADC le ho qoba metjha ya ho busetswa ha hae naheng ena. O qoswa ka ho thusa mabeta ebile ile mmolai ya fumaneng le molato Thabo Bester ho thoba tjhankaneng. Setsebi sa molao Thabo Molete se re Magudumana o na le mosebetsi o boima wa hore a kgodise lekgotla hore o kwetetswe ke mapolesa a naha ena naheng eo ya Tanzania. Jwale ka hore Department ya Home Affairs e se e le party to this application ho a hlahella dipampiring tsa Department of Home Affairs hore hantle Dr. Magudumane o tshwerwe ke lefapha la seponesa la Tanzania e seng la Afrika Borwa, and that being so ho bolela hore tshwaro ya hae e molaong, and jwale ha o le jwalo kopo ya hae e ne e potlakileng lekgotleng le phahameng la dinyewe mona Bloemfontein ha ino ema moahlodi. Ho sala jwalo lefapha la ditaba tsa lehae le latotse ditlaleho tsa Dr. Nandipha Magudumana tsa hore o kwetetswe Tanzania ka kgwedi ya Mmesa. Lefapha le lokela ho arabela nyeweng ena. Ditokomaneng tsa lekgotla la dinyewe tse tekilweng ke lefapha le bolela hore taba ena ha se le taba e potlakileng. Setsebi sa molao Thabo Molete se dumela hore Magudumana ha kenyeletsa lefapha la ditaba tsa lehae ka bomo. Ho ya ka mokgwa re bonang ka teng, ho ya ka ditokomane tse kentsweng ke ba lefapha la lehae, Dr. Magudumane o tshwerwe hantle mme o tla dula ntse a le ditlamong, o tla emela nyewe ya hae ho fihlela ebe e qetwa. Unless Dr. Magudumane ka hobane o na soka a etsa kopo ya bail, ha ka etsa bail ha e le hore nyewe ena e khutlela lekgotleng le fatshenyana la dinyewe, ha ka etsa bail and then magistrata o tla bona hore na o mo fa bail kapa jwang. But tsebiso sepolesa sa KwaZulu-Natal le ba lelapa la ha Sehloho Kroonstad ba kopa ho thuswa ka ho batla Paseka Darlington Sehloho ya dilemo di 52. Paseka Sehloho o ne a sebetsa tjhankaneng ya Newcastle KwaZulu-Natal. O bone lekgetlo la ho qetela ka la 31 kgweding ya Tlhakubele selemong sena a etswa lapeng la hae hona Newcastle. Batho ba ka tsebang moo a leng teng ba koptjwa hore ba letsetse sepolesa sa KwaZulu-Natal kapa Papike Sehloho dinomorong tsa 072 235 5804 ke peta dinomoro hape 072 235 5804 kapa sepolesa sa KwaZulu-Natal ho 10111. Tsa moruo ranta e hweba ka 19 rand 68 cent ya bapiswa le dolara ya America, 24 rand 48 cent ya bapiswa le pound sterling, 21 rand 4 cent ya bapiswa le euro, mme ke 12 rand 83 cent ya bapiswa le dolara ya Australia. Euro e hweba ka $1.06 mme dolara ke 139.7 di-yen tsa Japan. Ha re lekola mebaraka teng, theko ya gauta ke $1,964 mme platinum ke $1,000 ounce. Theko ya oli e tala ya Brent ke $73.10 barele.
ditaba tsena tsa hora ya borobedi di fella mona mamela tse ding ha o re tlebele ya borobong ka mamello Patience le Thoba. Breakfast show. Twice. Lit by Clyde. It's what it is, yeah. Man, I'm trying to do it better, yeah. I wake up every day, I'm never trying to lose. 2023. Even though the world against me, in my head I keep it dripping. Reality, trying to get my shit. Well, listen. Ow. Let's go. Breakfast show. Tsebetso FM go dumedise tle ba ntsa tswa ke ena mogatlhelo kwa o qetela wa Thakgoa Breakfast Show ntshoretse ele Twasa le Khada happy ena tsebetso ya keteka ka jeno keteka le motse mashuma tsheletseng ana le metso meraro #63 ke molelwa ke yone re mathanka yona Twasa Batho Khada radio gana le wena o fitlela o renya borobong Chepatu wa tlametseng mashuma mabedana le metso mehlano pele ho hora ya borobong o tlatla o fa ditaba tsa o qetela tsa dipapadi re tseba o tla re ba itlhabolle ba o tshwaretse dife
mamedi batjha le temo tabe bohlokwa